Marika na mama we bafashe urugendo berekeza kuri rya shyamba aho bari bafitanye gahunda n'akanyugunyugu riri. Nuko bakinjira mu ishyamba batungurwa no kubona intebe nziza ibaje mu giti yari iteretse aho ngaho mu ishyamba. Iyo ntebe nziza yari yarahateretswe n'umugabo w'umubaji wakundaga kubaza cyane. Noneho iyo ntebe akimara kuyitunganya aragenda ayitereka aho hantu ku nzira kugira ngo abagenzi nibazajya baruha bajye bayicaraho baruhuke. Nuko Marika na mama we bicara kuri iyo ntebe. Akazuba kari kamaze kurasa. Hari ku gasusuruko. Muri iryo shyamba hari utunyoni twiza turirimba. Hirya yabo gatoya hari akagezi keza gatoya gatemba amazi atuje cyane. Uyu munsi rero ni kuwa kane. Reka twizere yuko Riri atibagiwe gahunda afitanye na Marika ndetse na mama we. Riri aramutse yibagiwe iyi gahunda ntazi, Marika yababara rwose. Ukuntu Marika yiteguye Riri, bagomba kubonana rwose. Reka twizere yuko bari buze kubonana.